ngiyayikhetha inkosi yasePhami bakhonzi abahle enkosini ngibekwe endaweni enzima kuba ngiguqe phambi komkhandlu kaNkulunkulu olapha emzini wasebuhleni. Ngisicela uNkulunkulu ukuthi abe ngabimi ngimkhonge ngesihlabelelo samakhulu amabili anamashumi amane anambili. Nkosi yethu sembakade
ngiyabonga socela kudlula encwadini yehlabelelo lapha eBhayibhelini yekhulu neshumi nesikhombisa ifundeka kanje: Dumisani uJehova nina zizwe nonke, nimbabaze nina bantu nonke, ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina, futhi iqiniso likaJehova lihlezi kuze kube phakade. Dumisani uJehova. Amen. Bakhonza abahle Nkosini, kwaku yiyo leminyaka njengoba u2013 mawuhlehla eminyakeni ama-90 nezinyanga ezine kwafika ingilozi la eMaqadini. Kwaku 1923 njengoba ku2013 kwaku January phansi la eNtuthaneni ifike nemithetho yesabatha njengoba kuyisabatha namhlanje. Kulowo nyaka yaphuza inhlangano ukuphuma ePhakameni, lapha yalisonto lokuqala yaphuma kwelesibili, lapho umqali ubabamkhulu waleli bandla wathi ebandleni ngesabatha, ubani lakinina obone uNkulunkulu sekuphela isonto umhlanga uphumile, isithunywa esivele endwedwe asikayilethi incwadi ukuthi uphume umhlangano. Kwaze vela insizwa yakaGoba uMgungu, wayesephakama wayesithi, ekulaleni kwami ngibone lokhu, ngapha ngasempumalanga kuqhamuke ukukhanya, emva kokukhanya kwase kubonakala abantu behamba bethwele izitsha, kukhona uhamba phambili, baze badlula la ePhakameni, kwase kuvuka bakabheka beza ngaphesheya lapha ngale koMngumezulu, base bebaxhuma, wathi bamkhulu sengizwile kusasa uyaphuma umhlangano. Amen. Wawusuphuma umhlangano, umhlangano ngaso sikhathi ohamba isonto lonke, ungafike entabeni, wawugcina lapha neHomisi. Ubaba mkhulu besehamba yedwa ayi kuNkulunkulu wakhe, bayoxoxa naye bobabili. Kuthema ufikwa laphansi eNtuthaneni, nasi isithunywa esivela endwedwe silethe incwadi ukuthi umhlanga uphume. Unyaka u1923 njengoba ku2013 nje. Ithema ifika isithunywa siyikhipha incwadi, kwase kuyalalwa phansi lapha eNtuthaneni. Yayisifika ingilozi kaNkulunkulu ilethe imithetho yesabatha. Ngaso sikhathi kwakusadunyiswa ngesonto. Kusuka 1910 kusha 1923 kwakudunyiswa ngesonto, ingekho iMnazaretha lesifakayo. Inhlasuthi igqoka amasuti, kuswenkwa kuyibandla loswenka leli. Ngekuphatheka amangolo umuntu evonje ewuquntungu engagamile, kuthi lo muntu uyaliphoxa leli bandla, ibandla loswenka leli, ibandla elihlanzekile, ibandla kaNkulunkulu. Amen. Yayisifika ingilozi lethi imithetho yesabatha kubaba mkhulu, yathi isabatha liqala ukushona kwelanga kuLwesihlanu, liphele ukushona kwelanga ngesabatha. ngoLwesihlanu lingakashoni ilanga wonke umuntu akahlambe umzimba
ahlambulukele isabatha bese icishwa imlilo lingakashoni ilanga mashoni ilanga bese ulungela ukungenisa inkonzo yesabatha ngolwesihlanu njoba inkonzo zintathu nje zesabatha esontweni lilinye eyayizolo yasekuseni eyamanje yathi mawusukwenzele konke lokho osemzini wakho ungabaswa umlilo ngosuku lwesabatha kungadli ukushisa khona abantu seberobha manje athi hayi ngoba naku isabatha kuyabanda sebusika ngizothatha amanzi ashisa ngafake ku flask eserobha umuntu ukhumbule ukuthi uma wephula umthetho ithi inkosi langa zincane kabi izono othi mawuzenza zilimaze abanye abantu isono sifuna umnikazi waso ubunazitha ke sikubo budala kakhulu ekseni umvangelo ukhulume ngengelosi uGabriel lapha kuLuka 1 ngesikhathi sikwa-Israel ngo-2003 ngayibuza le ndawo wathi ingelosi yayimaphi base bethi abakhona kwathi uMaria ekuseni eyemfuleni uthe sebuya wahlana nensizwa ingelosi uGabriel ihamba ngeenyawo nje hayi ebusuku wamala wayesemisa lona wethwele ibhakede noma ingcazi noma isitsha sokhamanzi wasemtshela indaba ezinhle obheka uGabriel kuthathu esikwaziyo enyathela kulomhlaba okokuqala wanyathela ngesikhathi eyoqwashisa uAdam noEva ukuthi uLucifer uyezwe yabazingela wayesebatshela ukuthi bangahlukani angizongena kuleyo ndaba okwesibili waseya kuMaria eyomtshela indaba ezinhle kwakuJune okwesithathu la kithi hayi kude nje la enhlanhleni la inkosi uyasikhathi ikhona ngesikhathi senkosi ilanga kwabona la insizwe ezimbili ezinhle zigqoke kahle zifake igqoko lezi zabesuthu ezakhe ngotshani base bethi ubaba akafiki nalapha na bebuza kubantu bathi abakhona cha ubaba akafiki kodwa uyeza base besuka base behla beshona la ngezansi enqamula ujantshi wathi mabesithe nje lengazansi engene imonakho kusathiwa iseyideni kungakabi isenhlanhleni njengoba kusenhlanhleni njengalomhlanje bathe mase befika esefikile baba wahlala base bebikela ukuthi baba kade kuqhankama insizwe ezimbili ayigqoke kahle ayifake igqoze lezi zabesuthu ezakhiwe ngotshani wathi bashone behlindile bashona la ngezansi wathi ngigijime niyobabheka Yemikosi Yemikulu Yezingelo me
Kuthe ngo-1924 ngo-October emzini osePhameni wawuphuma umhlangano uya eJudiya. Wayesethi baba mkhulu, bantu bami ngeke ngisahamba nani eJudiya ngoba lo owangilanda intabazwe useyifikile. Ngalowo nyaka waphuma umhlangano washona eJudiya waholwa intombi. Wamkhulu wasejikise eshona eningizimu. Eyathatha ubhoko yahamba phambi kwezitsha. Umphathi wokuqala wezintombi waleli bandla. Lapha yana wakhumalo lapha na kothemba yena. Wasokuthatha umhlangano waqonda nawo ngqo eJudiya ka-October mkhulu wasejikise eshona ezansi. Esefikile lo owayemlandile ofake umjiva ohlaza ogreen ophethe insabula. Ayikho phakathi esikhomeni sawo ingaphandle nje. Ngoba le ngilozi yama lapha ngo-1906 ilinde ubaba mkhulu. Bamkhulu aphuza ukusuka ngapha entabazwe. Ngake ngizwe obaba oSolomoni Dluli bethi bekhuluma nge-Y junction. Ngimanga ukuthi i-Y junction yiphi? Ngithi ngiyabuza kubafundisi abadala nababayazi. Kodwa ngenhlanhla enkulu uShembe nathi ngapha ezansi ezivele eBoyboy. Ithi inyanga izulu iphethe inkonzo yasemini. Ithi khona la e-Y junction. Amen. Ubaba mkhulu yayimlinde lana ingilozi. Waphuza ukufika ngase ngibhala phansi. Ngalowo nyaka ubaba wayibhabhadiswa ngapha. Babhadiswa umfundisi waseBoksburg uWM Shikha. Iyona ke le ngilozi efike ngo-1924 wasehamba umkhulu eseyilandela eseshona ngapha ezansi. Lo uhambe samba ngako kudala kakhulu. Akona kwanamhlanje. Kuyekuthiwa masithola ubuNazareth obudala ubalelwa eminyakeni ewu-200,000 BC. Amakhulu amabili eyinkulungwane uJesu engakazalwa. Ukuthi baqala nini asazi. Kodwa ngo-200,000 BC base kukhona. Kufaka yona le ngubo emhlophe. Amasango emathathu ngena inhlasuthi esangweni layo, ngena izintombi esangweni lazo, ngena amakhosikazi esangweni lawo. Kukhonza uNkulunkulu amathempeli ecalwe ngamatshe amhlophe ewuround. Kwase kufika abahlakaniphile basebenzama ukuyiqeda le nkolo esikuyo. Abantu abamaNazaretha abaningi abakhona eBhayibhelini. uJesu ungumNazaretha, wakhulela eNazaretha. uSamsoni ungumNazaretha. uJohane umbhaphatisi ungumNazaretha. uSamuel ungumNazaretha.
bonke bangamaNazaretha kodwa anganeno okuthe ngo-325 AD base beqala ukuyiqeda lenkolo le baqala abantu babulawa ngesihluku balengiswa basebeshiswa abantu yaqhubeka yangokufadabala baqala bayiqedile namhla Nkosi ngiyabonga ngivumele ufunda kahle mthandazo wesabatha ukuthi isikhathi siyangishiya ngizokwanda kakhulu ivesi le-16 lithi ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade ukakade igama elisho into endala kakhulu akuyona into namhlanje kuyacaca ukuthi uNazaretha abufiki ngo-1910 ngo-1910 bekuvuselelwa amen ngoba nangu phela kuthiwa lapha ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade kuba khona eqale singabantwana bakhe saseduka endleleni njengoba noAdam waduka uma ubheka kahle la inkolo esikuwe inkolo kaNkulunkulu mobhekishawe samashumi ayisishagalolunye nesihlanu 95 verse 4 sithi jabula wena ndodakazi yase-Afrika ngokuba uJehova uThixo wakho ukwenamele uNkulunkulu ubuyile uphakathi kwethu amen asingabazi asincethezi futhi thina asibona abantu uNkulunkulu bathande manje wayevele esithanda kwakhona eqaleni amen kufakaza isihlabelelo sekhulu nanye 101 ivesi lesithathu sikhukaza sihle simi phambi kwakho akusiyona iJerusalema kuphela owayithandayo uNkulunkulu ayevele esithanda kwakhona eqaleni namanje usasithanda njengoba ekhona phakathi kwethu babengcono uJohane noPetro noJohane no Mateyu babengcono bona babehleli nendodana kaNkulunkulu thina senkingeni impela sihleli noNkulunkulu ngqo amen iplani yakhe yonke isezandleni zakhe ayikho komunye umuntu lapha eBhoyibhoyi kwenzeka insambatheka uzokhumbula ngokusikhathi seToyitoyi kuhubhana inkatha neANC behubhana ngeibhamu
lezi ezinkulu ama G3 nama AK47 kwathi inkonzweni lapha na bahubhana bayibathelana phakathi esontweni yathi inyanga yezulu bayekeni abashiya ibhamu ngaphandle bangene la ngathi inhlalisuthi akubo okholwayo ongakholwa okholwayo ongakholwa ngeke bahubhane la ngaphakathi wathi ngushembe mina dumisa kanye nabo phakathi lapha eBhoyibhoyi kwathi makuphuma isonto base boyibike uThixo kwabantu mabe suka lapho yilo wathatha iG3 yakhe wayithatha wathatha iAK wayigodla ekhopheni wayebheka kubo noma wayebheka kubo bangabe sahubhana ngoba kade bephambi kukaNkulunkulu esemhlabeni amen izwi lakhe lingeqiwa ithi inkosi inyanga yezulu uJesu wayenenhliziyo encane wayeshesha casuka uJesu ngesikhathi ezobulawa wayihlomisa uJesu impi mufunda lapha eBhayibheli uzokuthola la ukuthi wathi kubafundi bakhe wonke umfundi la adayisa ngakonke anako athenga inkemba ngoba kusasa ngeJerusalem wathi uPetro phendula uPetro wathi hayi inkosi zikhona ezimbili wathi kulungile asiyeni eJerusalem kusasa ithi inkosi ngayizulu ngaleso sikhathi sasimlaleli sezulwini isabona ukuthi ubhubhisa umhlaba ithi saseyiphumile ingilosi eziwu4 emagumbeni amane omhlaba njalo ingoma kithi lapha yana kwasithiwa ke ithi inyanga kwasithiwa ukubanjwa umhlangano osheshayo wabanjwa iNEC yasezulwini Otho ngiyabona uzobhubhuphela umhlaba kanti izwe silakhele bani kwasaphuma ingilosi esihlanu yasigijima yamemeza ngezwi elikhulu yathi selithethiwe icala ningawoni umhlaba amen wangabusabhubhu umhlaba mawukuba naleyo ngoba ithi kwavela abaprofeti baseNazaretha beza inkosi yabo nayi phambi kwethu sesepulpit mangiphiwe Nkosi nami ilo lithande ushembe uNkulunkulu impela ufika unkosikazi lapha emzini wasePhameni ngesikhathi senkosi ilanga mefika lo nkosikazi useneminyaka eyi12 umakoti akabathola abantwana inkosi ilanga ngokufunda kwasemhlabeni wena ufundela ubudokotela wayengeyona i-gynecologist wewuthisha nje ngokwazi emhlabeni ungizwe kahle ungangitoleki kabi kodwa mayefika lo makoti ebika kuba ukuthi anginabo abantwana emzini sengiyaxoshwa
uthi ubaba inkosi lami sasimbiza ngomkhulu uthi umkhulu lalela wena wadalwa ukuthi ngeke bakuthola abantwana ngoba isibeletho sakho asikwazi ukumumatha ingane kodwa thina boshembe sizokwenza ukuthi uyithole ingane ibe yinye ushembe uguqula okudaliwe kulalele izwi lakhe amen ashoni ngapha nangapha awazuzwe nanti unyazo sepulpit mawubika inkinga kuloluthi hayi ngisazothandaza cha ukunika iazi ngaleso sikhathi bese bethi abantu silandele umuntu yakulungile bathi silandele umuntu ngoba vele wembethe inyama efana neyakho neyami kodwa kafani nathi kuneyikhathi la yena ebamba i-council meeting yasezulwini singekho thina bese kuthathwa izinqumo bese ziyathathwa izinqumo bese ziyenziwa ngaso isikhathi bese kuthunywa ingelozi gijima sihambe uyokwenza ukuthi lapha asifani naye lushilo uThixo lwathi ngibona inyama ukufana mina ngifani nani thina singabantu phaka basemhlabeni abantu ntu qobolwa uma sila emhlabeni kunye ufuna sikwenze uhambisana nemithetho nemqathango ushembe ayibekile methi ibhekane le sonke sibhekele mehlalani phansi sihlale phansi okuhle manje ngesikhathi umkhulu ephuma intabazo kwaqhamuka amadoda amathathu athi shembe wedwa sibathathu umuntu abantu abahlale phansi sithi abasukume awubaleke usuka lapho bawamkhulu uza manje ubaba mkhulu Nkosi Langa Nkosi Nyangayezulu inkosi uThixo inkosi uNyazi kuno2 ongamakiwe uThixo noNyazi abamakiwe makuthiwa kudlala ibhola abathathu bamakiwe kodwa lo 2 nje uyayigijimela ukuphaselana ibhola ongabe unika lo bese belichapha kade ebaleni ngakho ke ngeke uLucifer benamandla kuleli bandla amen okubuhlungu ukuthi abantu bayakhuluma la ngaphandle abantu bashushwa isatanism kodwa isatanism yemukelwa la eSouth Africa ngo-1987 September 28 yalonjwa officially eCape Town amaKristu athula athi yinhle lento iwona isidlekisani sesatanism ayiphikisanga ngani ukuthi ngalonto athula ngoba yona inkolo eyayiphethe iSouth Africa yonke jikelele sonke sicindezele ayi baba mayifika la sesifike sikwazi iyakhishwa la uNyazi ukhipha umshumayeli umkhwanazi uvele nje abantu abayilapha umkhwanazi abanesatanism hayi bese ixosha ngoba sasingelona ilunga ngesikhathi ilontshwa la eSouth Africa oh ingcwele
izolo nje lokhu uthi ngoluphila lungenalutho eyingabavu impela eshenyuka kwase kufika insizwa la saseLimpopo zeza la ngaphakathi ebuhleni bazobika inkinga yabo bazongenisa abantu babo bangasekho abakhipha esigodini sosizi bazonikela bese iluthuthi ngolalelana nizophuma nje la phela khona nje lapha ezantsi kwamadokodo nizojika kunomuzi engale kuthiwa eParliament nizofica umnumzane ngale nikhulume naye ngoba nifuna inkomo uyena ophethe isibala ekhaya base bephuma nge-twin cab yabo basebesha bajika baya ngale eParliament babefika eParliament bafica unyazi lihleli siyabuza ke hawo madoda nize ngani cha siphuma la ngaphakathi emission kuthiwa size la sofica umnumzana leka abalwazi unyazi ngithini ke madoda cha sizokhipha abantu bakithi abangasekho esigodini sosizi wayesethi nali ipeni balikhipha ipeni nephepha wathi bhalani la labantu enizobakhipha esigodini sosizi bonke bakithi base beqala babhala babemnika uthi lalelani ukhona ongekho la hambani akuke mzokwenza manje hambani niphindele ekhaya yeza likwazi niyowubuza ukhona ongekho la base bephuma amadle bebheke phansi bedangele akukho eduze Limpopo uSilimpopo uzala base behamba bathe lapha nje esiphongweni lapha kaMthiyana behla nje bethi khapha cakala bengafika naphansi ehlengempilo usiyaxoxa uxoxa nalabasheli nabo labantu akade bela ngeke besabuya ngoba lo engithabanga bomfuna ngiyamazi mina bazobefika ekhaya ekulaleni kwabo uzovela lona bese sanele isibani ngeke babuye babezela bese bithi abantu sikhonza umuntu uma kanjani umuntu osesigodini sosizi wayeseqhubeka wangama wathi lalelani la nina yimina engikhipha abantu esigodini sosizi bafake ezulwini bese uyabona ukuthi njengoba ngisho ukuthi babengcono oPetro noJohane noMateyu thina senkingeni impela akona ukudlala akona ukuganga ukubala sikuyimpela indlela ebheke ezulwini ngoba uThixo uphambi kwethu sihleli naye uma ungabaza indaba yakho uwena nje uthethe icala lakho ngaso isikhathi olithetha ngaso kodwa yonke into icacile abadlali maphepha yonke into isetafuleni nabadlali madayisi yonke isobala akho lutho olufihliwe ngani ngoba uNkulunkulu ulakithi hallelujah go where you mo like him shall who will
baba thina siyizimvu zedlelo lakho wehla uze emhlabeni uze kubantu abanje ngoba ufuna izulu lakho lingenwe ithina isidlala inkosi la ngamzi nasephameni kanti Professor uSundla ephethe inkonzo wayiphatha imizuzu ewu30 amashumi athathu kuphela wase ehlala phansi yathi inkosi langa unamanga lo yamtshela ngqo impempeni uthi uprofessor sizokufa mase sifile sizoya endaweni isesihlanzweni besime lapho bese silindele ukuthi umhla uphela bese sihlanzwa kuyimasingene ezulwini ithi inkosi lakhe unamanga lo ayikho leyo nto uthi thina amaNazaretha njengoba sila uthi masingekho eminyangweni wezulu siphakathi ezulwini amen usho ukhakhayilwa loyinkomo zokethe emkhayidini uNkulunkulu woNkulunkulu kusuka lo uNkulunkulu kuhlale lo kusuke lo kuhlale lo kusuke lo kuhlale lo amen la emhlabeni ayikho inkolo ayikho futhi ibandla elifana nathi uyathanda uthanda mawuthanda hamba uthatha icilongo levangeli usubheka ihlabelele phakathi ukuthi zibhalwe abantu abangaki yilelo culo nalelo culo komuntu olibhalile kodwa la isho uzu 242 sibhala ushambe kuphela kodwa khona futhi engekho la khona lithi ahithi ukuphakama sisho abezizwe abensonga msila basifaka embizini enkulu abadala balazi lo mhlaba esikuwo uyazamazama uqhude lokusa akekho lezi ngibala azikho la ngeke uzuyithola ngoba ngesikhathi ngo1940 ngesikhathi inkosi langa eqondisa amavesi abhalwe ehlabelelweni wayethathiwe ibeke eceleni ngoba ubandlululo lwaludlalubi lazovalwa leli sonto wasebeke eceleni ezinye ihlabelelo wathi uma zikhona lezi azothi amabhunu impela laba bayiqembu lezombusazwe bacashe ngenkolo bazoguqela uhulumeni wamabhunu wasebeke ecaleni kwasaba khona lezi oyibonayo ngani ngoba uNkulunkulu ebona kuqala ukuthi la yakhona ngoba bambiza bambizela lapha emahhovisi amakhulu bashe bawusho lezi zihlalo zishuthile waseyichaza zonke ayichazwe iqedwe zithinya lezi seyibeke eceleni ngani ngoba amabhunu ayizolivala leso ngoba engalithandi baba Nkosi yamakhosi isitsho ngiphe sona ususithathile njengamanje sengisele nje umsebenzi wonke sengubuyisela esihlalo sobukhosi baba Nkosi yamakhosi siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi Mbusisa sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye 179 sizocela umshumayeli ukhuzwayo wakhona lapha ekhaya solo lesihlabelelo inkosi Mbusisa
Sibonge.